Nagaliang ko yung ika Giant National Council. Adin mo na yung kejimujon na ginautrong yung kailaka sutuna. Ewa da kibru kiwa register. Yagawi ka tau kawa hadok arpuwi lak square meter tam. Kawumut hapman wa arspa hatsan hektar cenen. Ta kawu penlengo i to wa haga jingkip ko yang i buta ka JHADC hi jego isu lan holding do kamba cilak square meter ya kobi kelan holding andre kawa penlengo i kam kesen buta kamu kini ki EM ki buta yang kini ke kam not give isu ya kini kelan holding hado arkuwilak square meter tam klam dale ya kanu kata ka ground survey waya let's say am kitau yang kibituan kipai ba yang kirit kibia ku am hapo kata ka arkuwilak dan kalian bayang i kesen da dawai na u CM to thungna da kata ka survey committee kajing itu wa gani kam dan kalian CM amu wa ya gani kam da MPM to upat ya gani da kentu i kesen la boten lang ba kini KM re ko ba siap pula i kam kesen to kamnu hawa jing sekitar arkuwi la tam square meter to m ga arkuwi tili kilan holding wa kamnu ni em wato yang kini ke bentau bomno do issue dewa yet like ya ki an yang ka district council ta ka message ko clear ko i ko alpha chakini em chakini RO ki wada issue ya kini kilan holding wato chimkia gi pen sangat chwa ya kini kilan holding bo le chwa ya kini ki ground survey khnang wo pajba wo em ya ki thau ki wo khian Hita ko tu ko wada register gi yo gi ya kata ka hok ka yung ki telada ka council gi wam chimkia ga ya gani nagaliang yung i ka jansi wo member luti de ida ko wi like na wo file da ka PIL support high court